Abusia ha attention TV na attention TV so de ensamo etwa go social media so edit se na editie na dihwe enko a ene de ba besom na wonim sama bai de na ekoso na me de ebrem we na de na ekoso de na University Foundation na afen so Natis Cosmetics and Boutique a wo ma so ye wo Ablekum Agape Taraza Daroma na wo mo so ma stika famu a me de eba bedan we na ene ensamo no ade a emu ehwam ye pa media ene Rahel Obapa tweme meba na yabo edira ensem Odifo baako a eya na 31st night bia wono so timi hya nkom ema enkom ni be ye he pa ewo omayi mu ene odifo Nigel Gaze anase prophet Nigel Gaze wono no ne nkom hye na ye tai kọ ede ma amanyofo ni titiru ni NDC amanyokuo no na 31st nso wo hye nkom bia wo mofia ebobam na kire se IGP nsem bia wo kan ye se wo a woni ma ba hye nkom a emfa kwan mu na yade abekwa akohia ne court na wo se Holy Ghost ne kasa fa mu dia Holy Ghost no wo ba court a mani ni wachi na wo meye wo dance ni enti 31st die enkom hye no eba afom pa Ghana fo bebre na kasa sa wo mo so adwom na eno achi no ade a videos bi so abetrend se woni ni slay queen bi ni ade a na foforo aba na se prophet Nigel Gaze was a feed one man obi ankasa emfa nanimu enye fom no baga waya na honorable Kennedy Japan wono mrahye bedwani ewo MPP amanyoku ni dimu wogina de mo manfa wo mo wo Asen Central ai no mfimfi mantemu ade afi bia no wotai ebedidi wono difo Nigel Gaze atem enti wono so difo Nigel Gaze esese edi na dodo na afre ne se difo umofi aso no kwa de oso wonti obi a case wahye de nkoma wi se de mo pani bia mo mfa ne saa wase Kennedy Japan honorable afi wonnim na sa wode wo ho ba wodi na tamano so bedi obi pa esan se enkane bi no na ferifo bi te se A+ ene osofo wusu bempanom na eya o msi oh Nigel Jai emu Kennedy Japan no de opa attention emu ano enti ase emu ano na so se no eya kosodo nti afi de wasena no sese kan wasena no se obetwani ise kan no wasansena no se mayanka ni ise kan nim ni akiri nyati eya Kennedy Japan sa wo ba wono so aye ready e de ama yen konkohwe odifo Nigel Gaze a wode sansam no tudwa me TV bills ayo no tua mama me radio bills ayo no tua kwani A+ ntina me yekom any other sound we have some common friends that I respect them at the highest level there's a sound say me a young man what demand what tomatro more we need powers more we you more we are you I don't care about that leave me to do my God's work some patrol here America it's one cancer Kennedy Japan say me Nigel Gaze say this year obedi matema me dinatem you see I have not spoken because of some me bukwa me A+ pa me bu sofo usu bem papa me bu ya papa no bi o mo se na menka but hear me ma on say me juma this year me TV bills ayo no tua mama me radio bills ayo no tua Zeze no de enkabe ayese obi aboto mu aye dry na yade bronya ya wie de na atimo ze yade a omanfo bebre na wo mo hu aye dry ya nsa we akire se boys etimi eye wild video bi twago social media abranti we bi a wo yade eda yade empom a oxygen nyina esisi ne so wose da bi da wo ma ne yade no enka na hye na emu betwa bet eye football bet ya say the boys etwa ede ye wo mo hu bi eno ana obi ade check ne how far be mu ayi se wono awatena se hu se eyade a match na ebekoso no ni team a wotai na chi ebe wini nti wo ma ne yade no enka na hye na wo me akohwe obi o yade eda empamu a bet na wotwa e wo ne yade mpaso Evangelist Mama Pat edin amafo de nim ni ye pa wo Ghana mamu ne abroche ne nasefo nyina eye okonfo agrada no no so say social media no wafa e de abobrezi ankasa ene handles ni nyina wo ko Facebook abehia no ko Twitter abehia ni Instagram TikTok baby bia ko bi cha so e current ankasa
wo ba so no a wo bosi na na agrada ho asem e na making wo fa Yesu se ne kra ne na gye nkwa die ka me ayese wa fa ne yi ankasa na ebi mu ka se na wodifuo anase wo so ye evangelist da se ne nka se mpaka na e na wo beka die ne nka wo so de ahomacha na ogita Bible empotamo asempa tre na nka wo tretre na so wo san kire mu se Nyankopon asan ma no nkomhye honhom iti sese de na agrada evangelist mama part wo shankom edugu Ghana fo nyina bra boso 2022 yi enti mu amusika kodi ni nche nyina amonsanka bi mu mane ha mu na eye odifo sese de kame so odifo na ya kanidin ho ansa evangelist mama part was afidie 2022 yi Ghana fo yi edie enkoso kwan ebie ede ama obia mu me enkohwe no embra. Happy New Year to you all. Your dear radia says what share so now what the channel the abafi from me shan kom gu abra boss say afia ye wura mu eye 2022 yi ewurade Nyankopon enye me nu mienu akoma so ade ema yen ewurade Nyankopon ma ne bambo ne na adom ni nshira ene ni mu die no enye kase o ya brabo mu. Happy New Year to you all. Afi we eye nshira fe afi we eye nkunimdi afi yedie afi enkoso afi apomudin eni sika afi ware asemi din ene evangelist mama part said your radio siesie wo na wo ho aye fe no de wewura fifu from me shankom gu abrabo se yedie kwan empie ma wo adwuma kwan empie ma wo aware kwan empie ma wo ewo Yesu Kristo Nazareth ni banidim adunti amen. Holy Spirit Yebegina na agrada evangelist mama part ensem yisuna na den na ekoso ede be so mo yede ni nyina aba no awieye ewo Attention TV so wadaroma afi 2022 yesimu idie kayen ho na busua no enye kese iti invite afoforo emeka Attention Tvgh o Facebook ho like share ye post efa emaye se o hwe e wo YouTube na wa subscribe emaye na no so wa share e de ama afoforo enya bia hwe se de be ya ye de ensam no ebeto fom sen a don no ebebo na watimi a share e de ama afoforo nyina enya bia hwe Rahel Obapa enimidin makra.